Salamu alaikum watukufu ikando mjiao harumai direct yangu in. Baishe nsushida na onema zina na msalimuni raha sha dotsodo to ambabize salamu na hulindia tsina u salamu alaikum Said Nasser Fania Dalila salamu alaikum Ijabu Zahara salamu alaikum mjokanga nyuenji shawa udaoni wanaoze isimu yabo nyonsi piatsi msalimuni heni wajonji anga mjodo msalimuni. Tsina urenga wakati mwinji haukayanja kana organize direct yangu inu shatsifanyani njie ajali ya Comores salamu alaikum zazo etimbabalu kumani ngamfikiri Marceline Bakari mwanamsho wangu salamu alaikum Saidi Rifau Mohamed salamu alaikum tsina uhomo haku tsina ulinda wandu wake wenja wakansu wanzandenga wakati mwinji nge ni wajombi wawa partage direct nga mjomshukuriani haukaya zinu message unundo msomorlonu o izinde ze darsa za hatu ya wonge wajibu Abdurazako Abdul Kader salamu alaikum tukufu abono wamada zinu ketsu bidirido homo haku manama mtukufu Faki Mustafa salamu alaikum siwamona halis a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي ونما وتكوف ميسلام وكومور وهنربهاتي واندونغاو إماكاتيانو أنو وجهنربهاتي واندونغو بعدبان غمومتوسوني هزنتو سازاكيكا وعيدا نمبيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hamande likao tizionesa tifanyani njebanu hadharura haukaya njaka na kansinja njeban leo shaholi honde zanongwe kao ngazila yao ngaziri sababishao njebanu haina wakatiri jonhunda information haurlo na ndongozo jari partage baina hatu na anyi wakomori kao nyuri dunga makati menji ebenge holi honde ze mada ikao tizitekeleza yabo tizanziha sikansi banu harumamada ndaru muhimu emada handani nge joka ya message shawa jau ya hanyisa fikra harumandongo nziro ikao ngaziri remao si wandurienshio harumensi ya ulain ngazijirio hata harumensi ya Comores shahunu ngizo nziro haukaya wanadamu gwahibwao wendawe tolwaze organi zehuziwa halafu wanduwe latiwa si wono message ikao ipartage wa haku ikao zinu waswili voko ikao zamana mshoha tuamfikirukola mumbeni ya mahame ya handza ya hundwane shetendo aisho shaha bahati njema hahundu daika kao si johamba Jibrilu la hahe lisihi limhifadhi zanongozoka jamshinda za mhunda ebenge holiho de vokali ikao hazitoa hazionesa hezendu mhunda na ndongwe kao zindongorambi waonga sina muda shambe senga wandu ikao wakauzirenga hawangu ngio wajibu njebanu nzeleze na kisantuye jume zamba ne mana msho hatu huo ruditse na runde shawiri la nyasuya au harumaze nongozinu hotsahari jifadhisonsi pia mahususu yamba mimbari na hadha haswa de kominote hatu ya shikomori holi honde za nongozi jirozinu monao taka wanangu hata wao ye fikra hamanda yumru hamanda ami nasi wanduru lobanu aizo rifikiriyo ndongo ndini harumandongo amandazini emadabiri nge jonji ya haruma ya hadisi ya jiri ya homji wa hatu mtukufu mengoni mweze kapitali za he Comores nando mji wa mbeni ikao plusi ya akti ya jiri la hensu ya hema ulida ya hao ngendono renga panza plusi ngarendono découvre ze massacri ikao dozafanyiwa harumo mji wa mbeni shaba hale sualali kansibanu ye banga zendongo zinu za jiri rilona wananyasi walo prison ranguwa ze wahatu na mashababi watawa na wasawa zingaro walo harumwa lebeho wala mdewa tsingorelwa himbuno tambishiwa osikwaja na rono temanya jikao sonti pia heni mru hadenze nando karifi wani mru mzaza hatu halafu isababisha waka upara miji majirani watsahe watsimbaji ili waje abonga joka ranguwa watsahe watsimbaji ano wanruo swalia waraeja naza aboba kaudziro ebenge abo ija makati hamanda anu certes ngarirongo wao ngari denonceyo na izor sar denonce ataze video zipruve zanongo zinu pia
shaiba kisha ale dala uhindini holi hondo wananyasi watra wa makazi holi hondo waze wa hatu wafungwa ne mashababi warengwa wafungwa ebidi rambe jaba ha holi honde zanongozini amfikiru kabo ndo bahanu njoka orienté débat yahe sujet hangu wa husanale suala lambeni e makatiano le suala la larungal jonjia oharuma e moinagnassi fundi watu ustadi Fundi Djibril hele suala ikaonga lizunguli yawe makatiano likomeleshe hao ha mazahidi ikao waja ubahe nguheyo haina wakati ye uonese za hefikira husiana no andrikao amfikiruko wenjwa wanazioni wa darasa waka wendeho hijazi no waka wafanya wumdra obahanu yabo imkinishoka ya ngabo atsuhenda hasibabu watrahisewa nusu ya hao watsaha warambursewe mapesa anu yarende hando benderaba sayinu fundi watu moinagnassi ikao nusu ya hatu yemanashe watu maha sha hazila jalo nizo otukufu ngabo ambo watu ngabo ikao ngabo fundi ngabo ikao ngarambo mwanadamu islamu hamada sonsipi ebenge mimi holiho haina ndongoba nusiuzi kome ya mahususu heni ndongo za jatengweni bahibo za wandu hamada sikaonga rongo wao ngio wajibu le suala lino abeseni one sezera aiza hangu ekanga mina fikra za utsanga oharuma le suala lino rango wandu wambo wadhulumiwa rangu fundi waezo ambao harende hawizo ambao bahengu fanyo hata ho wandu pia ritsange mtsango haukaya linusu ala lilo ziro ikao kabatsando ajojo hambari lilawe haruma katikao ngabakoma suala ya viprive ngabalwao ya jabanu yaonesa mifano ili wandu watrawe yabokarna ujorenga suala hamanda linu lamrikao ngemengoni mweze sharafa zahe mafundi wa Komori walobanu wasomao wa ujuzao rikeka rone sarakana mfano ujo udungana nezi tendwa nizorambao yabosi kwa leo yinu la dhima le suala hilo rizambi izode zema dandaru mihimi zane hansibanu ili nizambi kwezi wanama wa Komori watukufu ngasi haruma mswiba ngasi haruma dunia kao mikala uzambabanu ya duna inu nganzo wanadamu pia wandu wadoje mforme rititoba ki haruma ze page zinu neze réseaux sociaux no hangalazo YouTube hezi jiro zambaba lukumani shanga nzomra dorenga mba wakati tititsena yebulamba biangalia zesheni za hensinu mahaleka ondore enshio hautsoja actualize hautsojue zijirio sineke hotso shinda mraju meteo hele hawe shalwa botasi ekamdunge wojuhende hazina shondare mani baridi haundana na mbadi yabo izo wizo ngazitsingone sokange bidiyo heni mwanadamu ritito jangaje uharumaze nongozo kaya heni zitsojwa zambaba lukumani yabo karna utsaha za sara zijua bahata harumensi kaondore enshoyin renge harumo msibarlonu rijo juza wa Komori au kayemba bahati ya rihunda ndabolo harumansi rambangabo mbanusu ya sharia rilo harumansi rambangabo mbanusu ya defense ya ukaya ngabo ze kamera harumazenzi ya pia o harumaze transport en commun haina mbaba hanu ribirao yo hawa sinkura ihunda badala yaho wandu walo harumazenzi nzidu mahususu nsi hama Komori ikaonga rono wandu wa découvre wao haruma garage wa ulwa hafa wandu wa découvre wao harumazi twazamba ulwa hafa wandu wa découvre wao harumaze honze wa ulwa hafa wandu wao pia kabja paro fanya hanketi kabja paro fanya hasuivi shandizo mgwanza au zenongonga zisao hasibabu indini zila moyen haurambe boye jitihadi wiyo ya utsozifanya ikatsi ndo wazifanya o expreli wa uwe wandu shaze jitihadi wizo za utsozifanya nduwa jwezi jirio kazitu ufanyishiha ebenge sirilo harumansi hamanda inu na rishukure Mwenyezi Mungu hemba biyo yokaya ndunge harumansi walo unono ndunge harumansi walo securite ndunge harumansi walo minimumu ya shari ya shotso defende mtu rangu mohazini rangu emalaho ya hatu rangu haina mbaba hanulio shanga mbandongo ntinti keti a 100% haukake japaro heya riski zero hauzenongo zotso kazi range mdupia sha omwe ngabonongo mdajo shindaji rejuise holi hondo mala renshi ebenge tsikanza njeni mweleze nuka ngabazunguli yao voko mbili za mwana mshwahatu ikao helirani kwa ze source ye washimbeni ikao hendo hundana na ajali hafadhana Allah mguna mhifadhi raera asira nyonsi pia hasibabu de zonongo zendo mhundra ngamfikiriro ndele tasi la leweke vokalila ya leo hawone sabanuka halawaende hazini baada hapo hendo nziani hahundu mru ya jiva za shi silamu wanu wanasho atuwa voze hijabu ya jione soka hama wala emri silamu ya miamba hindu ye mwanamsho atuendo towa mapesa mnikeze vokalizo nga wenji wazishia ukange turno haku
hambaka twanza mbahindu shangwanzo ya mbalie wafanye wana hapa wende harma magazin lo akotebala ya mule mbahindu hamande lirkaone majitano ando alo hunu wakaufanyula zenongo hizo mwanamshwa hatu hadunga nola mru haula usilamu heli yaone mwanadamu ya vaya hadunga na yeye atsengeleho mahala ya mwambia ende ya muleshe hindu ho avance mbabi haono gari lakana naume ho garini lijaprosheyo shabo hari yabo gemshinho kaba kamrikao da wanwandua kaula la monziani bahibo ola mwana mshwahatu ya atende ola mwana mshewo yamba mwanzo hulashendu ya mdunga dingoni shaola mrikao da wanura boma SDF hasaruha mvuru hatsomvura kajampara kajamba ndongosha hatsomvarubu homvarubu bala ola mwana mshewo la yakaufanye komplo hasaruhara mbiyo hatao legari lenzalo engesa ila hakaumambia ukaya vanu usikwaja na tika vanu tsono mru yarengwe namna inuwiyo yatilwa haruma gari yakauwano gari ni hwasebo nsata haukahendo anlevewa yabo wandu walangu anlevo wandu hazinu taratibu ngufikiri na izonde zilone zinji ukaya ngwanlevo wandu wendawe waua wetoaze organi wehuza werengema bindawe yalatsa ebenge yabo holihonde mesajio inika jitihadi mru hamadami ni juhe ni heba nundrongowe eni heba nundrongowe nambe ni heba nundrongowe nambe ukaya zenongo izozi jiri shanga mtawe message nuhandani wasule mwanamsho hatuo heni wandu kaundu wa mji wao hau heni mrikao ngene source ya heze message kao dorazi parisa sonti pia kao mimi tserwazo harma WhatsApp wafanyi hendongo nzima handani ya usovo mati hau kabane communauté tsida swa komori bahi shando wandu pia ya reflexion amando ya bide mwanamsho hatuo yafanye badala ukahamba hende hula gara harengetra henzae Johanza yafanye jitihadi ya rejei ho mahalani ho kaundo endele yao heni wakatwenda hazini yende ho komisaria yende ya denonse nongo zinu ya porte plainte ye plainte yongyo na ndongo mbili kaonge Joshua Roli handani jo hifadhi wa abaki pia watijoja maudu au kabo leo hafanya yabo haono hizo shabonge jo mkino wanadamu wao wapushe harma bavujindwaji wende wazifanya mala hundwaji waonokabo aba wareperewa harma le bavuilo yondongo ya handani yabo hasa denonse bengo wa Faransa ngo ajuwao shabo hasa denonse harma sektori kawa mbeseke tsujulania yakadwabili yabo hifadhi wala mru SDF kaondo yakaukajibiru wahe leo yakeka nezonongo zinu haukatsu SDF wala labo jana haono mri yarengo atilogari niho yakaujitapali ya 7 ya trawe leo inu hashindi hajuha hawana hasaidie mwanamsho hatuo kajarengwa yabo wandru wao ijomkini shiha warejei waje wafanya masakri warenge SDF wa ukabo wa mweleokaya yabo haono handani domana leo ya juhare ya jise hau hazono nadi yabo eke manadamu holiwa wandu alonziani kajaono kangu tapalo ya tao ya wende mala wandraji hao wandu wao kakwa jonde intention kangu ala o toujours armale bavuilo fanya za active shabonge bidio moinagnassi uo SDF uo ya shane ya protegewa haukabwe kahende hazamba yabo lazima ngaba jofanya investigation ngaba jomene wanketi yabo SDF uo ka toujours nge harma zelue nge obliger ngwane police yande auzisiwa ezakadwararu yabo zenongo zafanyishi hayabo wanadamu wao wasawa denonsewa yabo ngaba jobu hanketi yabo wandu wao ngwa jotsawa mimi ngamjokaye ulayinu heni hali ngwa juwao kazanongo hizo ngazifanyi hao ranguri ona wana watawao atanga sina mzima baniata wambesao ne hansuju ajansuju rango wanadamu wao ngwa atawao ngabwan live mazinji za ho wana ze actizo ngazifanyi hao haruma mahala honda mahala ikawa pariswa hunu ngwa pula umala hundwa chini ebengeti jonze mwanamsho atuo ya hunde courage ya rejei harume komisaria yahe komunikao de zonongo zinzendo munda jana ule weyanlevewa yende ya wambie zonongo zando munda pia yatoneze temwanyashi zahe mriendo msove ngamina yakini wakanga bajofanya hanketi haukaya yabo yo enlèvement do fanyishi hashamnyezi mgwatso sawae hahundu mram defandi yehendo rengwa yatolo ulaya abe wa mahala ende uliliwa yewendo mrenga onde marambani honde wa muwe manae zinje kawa mwanleve yabo kwa jaman leve bure izoti question zoka yengo ndo wa mviole wa mvurize mahala yengo ndo wafanye antuka izonanzona amendo kaya na bafanyi hejitihadi haukaza nongo zonga sifanyi shoko mori wanadamu ngwa juhone hamabinda harimwezi twazambwa
wanadamu ngonzundu homa binda haruma zenze mwa mji, wanadamu ngondu homa binda haruma ze garaji za magari, haruma liwe kao non identifie kao, zilo identifie she kao, ngizo sombro, wandu shinda wajue semrio luaone semria kapture wao, ebengeti juamba kaya kairi, mwanamsho hatu hoi yafanye kuraji, kaye mrulo namba uranya washi mbonsi jubanu, ikoe uranya wahe ukansindo na juhe ya jitekeleze uharuma komisari ya abo, yende ya mbeze nongozinu ya zidenose, ili ya hifadho wa baki, ya hifadhinola manadamu ikao doze nongozinu, zaka ukajibirilu ya zijue, halafunge jotsongezo anduanu tena walanso anketi, hata wanadamu wanuondrihe, haukabo ukwati grupu nzima, shala dhima ngwa uwenji ngwa zunguliao harumela inu pia. Nrudini tahadharishe wananyasi wa Komori. Haina mdu roho, ya dojue sayo roha, ne sayo rejeoda hon. Rinasuhia nesonsi pia, surtout si wandra umeka au si ujo roha. Shabala mdu katsu anzambo malendao, hawesa mdu areje iyo, hawumdu ala wahazini hajipa hende haruma karata u domino, hawende haruma plasi, hawende haruma matembezi. Ye famiwa kansi watsodolinda mdu, na banunga monao kainu ketsi ya mdu meketsi ya mdu mshe, hauka mdu wanlevewa ya wandu wajiprepare. Wane mdu wanlevewa leo ketatso kansu kampa kama na mtiti. Hatu wandu wadu hazinga monao, heli wandu wanlevewa harumaze parke, wakati wafanyoze sport, heli wandu wanlevewa wasubuhi monziani, zanongo izozi renge mfu izonongo kao, wandu wajiprepare, walona armu, walona namna ya hawambese ya sumu, hau namna ya dala olonukiza mrumru alewe, hata izonongo pia, ebengenga nzao wandu wado sana. Ramdumera mrumshe, kamru ala wahazini gondomba bahanu ya shinde ya juze fami, wandu wado identifio malandruendao, paske nsi se menyea, izongari zijua urangu hale, haukaya eheli ye societe yendele yao, yonge tsingo hendane namna hayo, vanu abanga ronon chashi shange jomkin hokaya, oharumema haya jao iho, ekuwa natu wasa warengezana, ngwende sao nga munawe hele teknolojia enda mvu, helandu influence hao, harumaze nongo za kikrimu, ebenge nganzori hafadhihe, wandu wati ilofanya mzaha, bae dunia eseka uha, wanadamu wa komersializewa, wandu wati uoma pesa, rahana manadamu, ebenge nganzoheni manadamu haba haya dojua, ya protejowana, ni wanashwa hatu, wazaza hatu, mdingwenda harumaze nyikumbi, halerika hona ukumbi we sasa raruza masihu, wenda hata ude sasa atanu, ujenda hata ude sa minui, abanga mandiso kumbi 23h na minui, mwela wabo 2h du matin na 3h na 4h. Donc una mwesheleye kwezi watukufu, na mwesheleye nyi wazaza hatu, na mhozwane zeroho za hanyu, mhozwane ulezi. Baba nembendu wanduonda mangahunu ndowana, shabano wakahunda mbendu manga owa jahale warenge, wodo wakati wakafra, do wakati wa mitera, do wakati wakandu wakauloshinda, mruye fanya kursu yeshinde joka ya habala saero hafanya kursu za mwezi. Shatsi ndaba hawendo haru maduka, hufanya kursu za saero, hundu hata kutsujua hulindini nga obligenso wabili, uruduju hende dukani tena. Ebenge naritso hafa do ulezi, ike yonde mbando ngonje mara. Yunda monsi juvanu, wanduwa do sana we hafadhi roho zao, neze nafsi zao, wakati orejo malahoni, udoka kablia, mrati sojofru kabale manangu hajirani, hawe manadungu bea, vahemra juhande zahar mamashuli hata mjo habari jeudi, mfanyo masambu sasa me vendredi, sijindi ni dine samedi, ukumbi dimanshi, maulida, ye dunia hatuitzorende hoke weekeni, kavati mrushindo ajundu yene mwana, neze fami, wandu wakansi wambamba ndongo, wana wasanto kabanunga sina wandu, shaze nongo zatu pia, ngutso joka urihifadhi, zisa zinjia harumaye je, haukaedu na inunga monao. Namna wandu watsabu swabanu ha COVID, ra komersializasyon ti pia, abaha wandu warendwa heni nongo pia mapesa, izo pia ndeze krizi zino wenge lesuala hilo, tikanzanla mbendi melange mbabi ne masuala yanu yaho lezi, nonko watu bonsijuwanu, rido shenke zaze njema, rirensi wotsodo dunge zitsona manufaa, baba nusonsi pianga rilindwa uheni ya haja uwaja atahe, umrejei ye terminisi ya hatu ndensi ya Komori inshallah ta'ala. Ninje haru masuala la bili, bansuanzan kemle ndele suala la husiana, neza nongo za jirisi wa harumo mji wa mbeni. Nimwambia nuka uharume maskitifu mahu mimi ni yaonao. Uharume le suala linu, dabo yaka henu siku wa hasha. Heze imajizi tolo wao. Heze nongo rambi wao. Hizo si siri wanao. Ngasi harume maskitifu manamdungu hisukaya. Zanongo za jirisi wa mji wa mbeni. Ndungo le wa ukayazi la ndongo za kautsahuanzia. Rangu hale bengeri zamba. Shambe se okaziombo ya parisiwa. Wanadamu wanuano kakabanoja okazion abili naritso antere naritso hunu wa mji wa mbeni ranzeru wale marindi na ywe kamnyezi mgu kajazirenda kajaza ambaso mahani kazina urendeshea
ebenge tsikanzane leze banuka rangoa na nyasira onaze jara haika odoza wahunda wasa wabahizi wa mgwajoja ilia wabaki wahundenzia onsi pia onde shukari rangwe mala hoya hatu heli kaode ya minyiwa ilamo amala yama hana maha ya wandu walo ubonze zanongozila komori kabatsimru ya parofanya tasa kujwambaze kanape ujaze tele ujaze nyumba zile heli zaka uminyiwa hata ungadui wotso na mbala vabo mraringe sahana pasue ya juse makarito atsambaze heni hindu shiloda honisha komelo kujwambo wanadamu zanongozila ngarele wao kaya les alalila lilali paangwa ila reglement de compte ya mbaba lukumani ya ukaya hakanza regle na botsuka ya harendwa nai shawandu wamba kwa tsumanza yo haki ya heni mwanadamu izo deze liberte za heni mwanadamu ndujwa hamba muhanzo yamba nsuhanza yabo keti sababu mrwaro hitswa zonongo izonga bukuplu wokojwa uzifanya mrwaso tedirishani ajiua ulatso amoa he wohona ndungwa manao lamba katsuhanzo laro hoda honi ularengesho ndata ola izonongo kao kazitsi hata mbabanu tsindo silamu tsindo binadamu hatu yejuze kamru hajamba ngutswanza anziwa bange dhamana vehenu suamba karjajibi wa hizo arenda kartsuhanza yabwe mwanadamu wo yehenda makati yankili ahemfanyi sahazi hajuzisa za barindi ninso hanziwa na 2016 tsanziwa yawaba hali suala lajiri yeharu mazonongo raziona zajiri hanu mji wa mbeni za hansize sekelizila pia rijuwao kale suala linu linusu ala lilo purement politique ye maulida vanu shila shambo shaka urumilwa ila occasion ya kautsahwa tizamba shabanu le suala wilongilo hamadu ananya si wafungwa heze hadisi za kisiasa zinu rangu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rangu Dr. Salami rangu mananyasa Abdallah Abdul Hassan agwa mgwajwa hifadhi onti wananyasa wafungwa kokino wafungwa mwali ngamjoke masuala la pia ya lati masuala lonata mshinzisha anu masuala ya siasa yabotsi jojabanu holi hondo ana ameka usirongwa abantu rangu ana ama ikaongwa j'exprimer mazerezo rangu madhamana wa siasa rijuzi saba haukaya ngebidwe suje ino aba harione namna yo itrete hata runde solution hezi jirombeni emakatiriza mboyanu shaho denonce risari denonce ngazi julihani hao wafanywa hata montaji za heze nongo za jiripia zirongolo harumazelu hapia rangoishi arabu rangoishi ngereza rangoishi faransa rishukuri yao ya waba hando kabwa buhe wajizi tale washinde wao neze media zinu zabonze rangu France 25 rangu T25 Monde rangu TF1 zenongo zila sifanywa dokumentari hamade helizibitsi wao ilizi waswili zikemfano wandu washinde wajue zenongozi jiro Komori hautsaha wandu pia wajikonverge harumwaze nongozinu runde dalao babu ya bakinge mrumweni shezo nanzana mbebanu hindu sanzana mboka abahana ripoze problematique lesu alangilo la siasa yonde kweli hadisi yenu ngarujwao mnofu hayo wandu wakauka sababu zenongozi nzende zajiri wakaurumilwa ngwa Juliani hawa tangabo correction za portea harumwanu sewa na mashababi wa mbeni wataze nyumba izo mndo yebanu sisi ngarjoka udenose hatandi abahange bidori juzis owana nyasi wafungwa rango waze wahatu rango mashababi engari fanyao jata runde solution oandru wala warejeo makazini ilo suala la handani lanzolu zisiwa runde solution sonti pia henu watoa solution ya mbebani ezabili owana nyasi wata wa makazi ikao ode twama ya homji wa mbeni ne Komori haukari wono sikwaja anarifiwa harumo mji wa mbeni mwishi ya bakaulanso apeli banu watsaha wandu haruma mjima jira nwende watsimbe yabonga mjoka hato wakauhosa hato wandu wakahanza waswalie yabwe mwanadamu wo hasahende mbeboni haukaya wumdru ya dhulumiwa haukaya zenongoza mhundo siku jana izo sawa nwandu ajina onsi pia wadhulumishia wumdru ya wadhulumu wa ukweli wa hao yabwe mruwa harwe madhambi ya onsi pia sha naritsohamba ezi jo jiri maudu bukosi wanadamu mjini ngabo ndo bajirikafa ngaba jiro makafa ngamono hele dunailiyo banunge mkino bafundu mzima wa iliwa raru yandu ngafanyao engar joka ufanya jata runde solution wananyasi walomonze mwa mji wata wa makazi ware jarmu mji wa mbeni ilo mji wa mbeni basauhe haukabo yendongo ilo ya wabombeni ngo haruma krizi ikao ngio general haukemesha hao ya blokeha sao ko ufu hadzihwa na wondo mwiso wa hatu wende ndongo nku ya manadamu ndo usitiriwa ahalela johenda kabati mwana ujoshinda yonde mbendu yale haukabo shindu katsufanya hazi kabati mdu joshinendele ko liangaliwa yasomesiwa kabo fundi kati kabati mdu joka hendarmela pitali ya mbeni ya saminyiha simu mbeni muhili tsiwahe Komora ukela tsila pitali ya homji wa mbeni shera de Komori ya shile onde mramangali ya ukema daktari ngwa wakawafungwa wentimidewa yezindu za kolopitali zimenyewa yabo ngasi haruma paralizi generali ya hele bavu ne Komori hasibabu do mji wa mbeni nizo warendo awabaha ikari jabanu na ritsahe wanaama
riji converge rijuenge bidori fanye inge bidori nda nkuli siri hadisi rione namna yo jarrebondise banu rikena kalma zimo hanywanyiso nsipia ya utsahari toa na nyasi wafungwa ye haruma ndongo ndinir jobzamba ukale swala ngilo la siasa ye wandu hindi ndo abidone he wamba zenongo zinu haukayari wono wa juhari notabilite ya mahame hariwende waonana na mruwamba waziri kao wote mrulo haruma serikali bahajake waziri zenongo zinu wazifanya makusudi wandu wala ye heli wafunga sambi onde heli wajoka humfungua vanu ritike manaifu atahale na rengeza atende zidori somezi jao zila ndongo zafanywa makusudi ila ti ajali ya jwambwe jiri wala ti wandu wasi uhajoka ndora wala mwe shaze ndongo wazifanya mbeni zila ndongo wazipanga waje wazifanye ya waba handu kansiri to alilie yo wajoko kama laika wananyasi warejeimba yeleba vungari halao yenyafu ambaya lehama hamembonkuri hale rambe na mrejeimbeni rikema dhamana rikendo difa omji yengare ndora wone mrundo yengari fanyao yezono aukange bidio ritowe krizi nyo wananyasi watawa halafuri procede harmu mabehewa walo na zembade za kikawaida walo andro aduhazi walo na zembade za kinduduhazi wandro piato jojo mwesheni mbaba hanu ze circonstances hizo za hygiene zijoka circonstances nziro harmu hayati wa hao yemalalo wakao renga zenongo hizo pia ngazi conditioneyo na zifungo za wandu wao na Komori raha kwati na prison ya waleje wandu hamanda wao Mbengabo hizo pia izolo zaba kitaramuka eza korende haikezi sazirendeha uwakoza ikezo ndiye zaumba shaba turuditse na bajinrongo juma hizo wala rambangwa wanono hawajo hifadho wakoza no mji watsota wato mji woba hujundu hurabu hata baka wandu wadema lahoni wakakondwa ndo watunda msinde wahe wajojiri zidziranezi mima mfikru kaba haini joko jamanu rongowe nariji converge harumale suala hilo haukezo sodamba rirema izo sarirema Yue mafotonga yoze vidongizo zanongo pia sanga zone sao shaba sainu engari fanyao jerijito owe uharumwe mzinga manyo mziro unikao amjokamba balu kumaningu fanyo kusudi yeno anruahe ambena mtsowa hansi yabo hata nangujokaya amadeza hambwa mbeni ngutsojoka mbeni na banutsi mbeni bahi deheni mji quelque soit ces circonstances yeke arudi yo mjini hulake tsatso hunuha yenda zaoma halau yaka uhayaka yo kulori tso ya homjini hula yabo mji ula utso bakindo mji ula haukaba nukomana adamu ya umba ze mbingu neze arudi shea ziumba de Josefanye zwanzao ebenge yabo hata huwa na adamu yabo mru namzi yatsanze narende yatsirende shaheni rongwe kao ekumfa ya kunude yasifanya bali yabo mwana adamu kutsina zorenda abo tsena yoke na ukiri vanu la kaufumasha hitswa wolenge Mwenyezi Mungu andi hambo sikunda ula hatojokala wa showaka uzifanya wafikuru kabala ngondo wafanya ndongoba la weroho yabo Mwenyezi Mungu ambatsi denswila na kazi nahu jangarombo Mungu zihomo huja yabo kabatsi namne ndraji yabo nganzo wakubalukaya izo Mwenyezi Mungu yamba ngufanyo izo do ya jofanya shasi isi na ruone namna yo jihui engar konse halino atandi yabo mji wambeni bahingo tsingo kahurabu wandu watsodoka wawade wala tsangwa farikio problemu zinjinga zijirio bahi ritsotilo harma mbargo haliyo narunde solution et solution e karendo yamba banu yabori nikawala warito alili yao namna bao yoshinda wajwe masuala nema jawabu yorirenda shangio na wajibu aba haikanga bozo parana wandu wa parane ekangizo zo hadisi wandu wa hadisi ze ndongo za ukandwa mobilizo mji wandu aba hizo wandu mji hamambe ninga shukuri yao ngamjokaya otsi wandu wafanyo apeli ya he dunia armazenongo hizo shamgwa janila waungwa shindo waji hudumu shazinu zo shinda wandu wa hunde jitihadi ya usedio wafungwa no wandu wata wareje mjini wa makazini ilo suala lilo muhimu la bidili kenzi ebenge mimi tsikanzanje nelezokaya na ruwasili harme daraja hiyo haukaho denonse ngarjo denonse sha yeri denonse zinga ye mbabalu kumanizo anzo yafanya tsofanya dazi yo watende wa fahar male behe wala kandani gora hambaratu mafoto rafanya ndongo zonzi ye hata habwanketi rien parce que ndi azifanya yabo zinu ngarjo do hamba sasa la range haukali ni suala la siasa yabo bana roneshe nkabasho jitowa na hilo ilo suale kao mulamba makati menchi banukaya wanumadhoamana wadini wakubali wahuzizwa oranya wahusana ne dini na wandu wa mila nansi wakubaliwa wahalatizi wazenongoza wa sababu ajali yanchenye wandu andrikawe kabidiri wa pointe doigt ruone namna ya structure ya ushindandu wajibalie hata wandu wa hunde suala ukaya wanadamu wangebidoa recuperewa eske ngwa recuperable izo ndizo msoju eske mruadi ni mkomori ngushindo ya recuperewa hezijiro zinu ya jelewe ronosedi haruna ngarambao karibala habanti haba ngondonelo ambabi shahe yengar joka ufanya yemru wa mila nansi
boko wo yo peze haku harumwe siasa komori rahane heni mrionsi pia wende urumilwa leo wandru wao wonge bidoa keshambo waonehe hauke manaje ishi wala karna ushinde kati correction yonde ya kalanti za manaje ishurendo na ujozo anendao ikao hatangabo mjini wao watingobalo wandru zanongoza kaujiri mbeni pia wakama complice rawanaje ishi ramarania babondongo hamanda hizo izonge kwanza correction za ukaya wandru arene wano heni ya uwa ya ulaya c'est-à-dire zanongozi jirozinu nganzoma kati wandru wake harumadabu Denge wambe sharia kashijari ruhusu kaya mriaji hukumliesheka kabajado fanya wana correction tawala ukawandwa anuelewe karna uparojito wana hizo wajo kama dhamana da wala wamba warenge nsingo ende sawa kabu wasa warbe armavi ya jungle kawo heni mru guchojo kaudibe za muhundra shami mingama zonelezo kalesu ala mshinzi rajo karishinir jirekupere ndo wandru wadini do wandru wamila nansi haukondo wambao zirengwa wandu wadini harmwensi ya hatu na ifitengio inji heni mru ya jabala kazae kiemba ila ya jaze ndevu ya mbakala kila bahi palale sualanda lila ebenge mimisi kanzanelezo ka na rikensa baha rijeleze ebanu ngarsingojo ko bakali nursodo amba rendo ambeniru la rendo induso ndo atandi yewala walohula harmai mabehewa wafungu yewanu watawa haruma zenze mjilitso jwango ondabi la ile lobwa huwa manadamu ya rohona mbango nzima haruma mifumo ya tingojo kondri hamahala iho katsuyela katsina mbango yo exchange ani na moneze conditions za wanadamu amanda wao ikao yabo watso baliwa hata wafanywa oppression watilo haruma prison kaongion zero rahanela ya morona ukela bongo atingoni kwa lepeka wakanti mbaba hanwambe seba lomba afya ukaya mri yake haruma hawa ya kibinadamu shawa na adamu alalomi siruni haruma nzema mji watsorendwa matarza he haki ya hao ya homja hao hasibabu hindi ezinunga zifwendi ebenge mimi ngamonoka ya ija wakati na mkeradhi baba neza undambenile odes jonda mala hundaji izo zundu mijijana yujale leombeni heni ya baki wonge mrumweni resheleye mahususu arme mabavu ngamo interpele mabavu warensi otsodoji rejuise nusuya hao hawa sawe jibi okabala jau baba nu heni sharafashani kwa mrisho kashindupuha ekambeni hambande capital ya mahame yabo yo kenaka ujua ukaizo ndongo zafanyishiha izo tinongwe kaozi jabale onga bomjujo kondi hana magara ujau haujo kaukana nyumba zinjira hana zindwa jawandu asomana wandu ajinono zinubwa na za wano panwe mana baloze capitalism na ndini nungu amade mipaka hiyo zensi wanwandu wa wana wa hansi jasadi wa hansi tareha donc uzanongo zinu kasa kutsoko jajau bani zongizo amade ze fami harmemiji anungo jonda onre fami nku yamba yonku latsin kuyo kama jumba nono walandru wakabala wa hansi mishinzi watsenga mji watazeda muzahao no mji uke mji aboke na ukirari baja fami mathalani leo ngiyo tajiri haungio na magari haungio na ndu wasoma itswambari yonku bari ngwe hali yo lade mana ringwambo kamji mhutsi leze nyumba ebenge banunga nzwandu tsena wadoku balukaya yemishinzi ya hansiwa ya tsenge komori ekaijanga nzwe badilishiwa abose yoke naka uparwa komori haukema nelo komori inutareha na tareha yoyo uhola yohonesa izo pia nganzo makati ruloba saulana banu wanduwe yelewa uka banumru fulani wikata toka zwale zinalinu bahari hatojibiwa uyende ulo na mali haulo na jiku haujiso izo zijaha zitendwa na nasaba na ndongo zafanyishiha ya zitumia wa ya jondele zinalila hao wakamzawazitsa hata jake helila shabani longa monoze nongozi badilia panungo jojondao ne mwana wa ministry hunu uende mrulo delenkamu au yatsu soma bendu babana gojojondao ne mwana wa fundi mshioni umunde ula fundi wa mbabahe ula de kavi au deja ulo mjini hula na ula bahende mwana mlevimu ulo mjini hula haukema kati ngabadili hao yawe madzina mnungu jipangio kejo wakati ebengeza nongozinu na zidore ngwa ze sharafa ze gardewa wana resomewa rambiwa shangwa titono kariminga mimnena unga mina malabaha ebengabo mjinuko janstahi kaumala hunutsinda hunda hunu nono mtsiranganeze mbingu beyazi umba ya hansi zinu pia haziumba hansi neze bahati na haina mruhela joka ujake hunu nomla uhai ebenge kwezi amziwar male suala lambeni na mbokaya ni wanama na runde wakati rihadisar male suala lin nano wakazi wabaki walombeni leo mbeni no wakazi walobonze wa mbeni ze hadisina zende harma sansi ya ukonverja na harumana mnayokaya rinyamize maji rinyamize macho riwone zankli zifanya hazi leso alalinu mtilito alilendongo zinji kalijatilo harumadini haukaila pretext shali nusu alala siasa azalanza nje mbeni wa mbeni wamba kwa jamkubali zanongo zongi zoyabo ngarendao
hata hanziaba ya hukumu habo yakaye mndu mtakabari yekatsokirizo yambiwa hafanya zini yabo anduna ajue engarjo kauro haje linungilo jela sambi ngilo jela salami ngilo jela agwa yababe nulo nankli nalifanya hazi shakarno joran somji ukehurwa bu wakati mwinji haukezi jirozi inu mahususu wanadamu wafarikio waratizo za ajiri zao shaizo zirolano wandu wao ndo mgwa hibenze waondo arengaze hukuma hizo ajo kumlama nunsakiyama shake turejise wala wanahao zila fami zao mgwa mwanadamu imagine ukale we numrungu joka hambilo kamzazahe hafariki mfano hadisi na mgungu jori hifadhi halafu yambange honza ihongu tsenda mbio katu subutu somjini yaja yazi hamzazahe hizo dazila za hunda vice president Janfaro wakati mzazahe hafa ngamu imagineo samrajo kokayo yeshokoa nangwa ihongu atambi hao mratsonde hanswa mde atsoli mankunu no roapoto no ulwani wanahe werenda mrutsindu alrongo ikawata kasija ani mrutsola labo tasia juhe mesha habadilishiwa ya dhulumiwa c'est beaucoup ça fait trop yonga nzoni mrajuzise mriyala labo tasia juha ya jifikiri la ndongo zinraji hotso juhabo jiona jundenge misuruni hauhabe hamale ndafungwa latizwe maisha usiku ne maisha yenu wakati no wengenga nzao rikensi ze fikra hizo zele ze fikra zanzoa na wakomoraba hawadojuzisa iliziwa excite ze esprit zao zifanyazo walo kama nadamu oyi wetima nadamu ikandungwa nzoa doteza weima nadamu anzo solution kao ngejo humramene mahale kao ngujojelewa ilole le suala la mbeni wananzonzi yao suala la raru ngamjwaro mali suala la ustadhi Fundi Djibril nelezo kaya mimi message yangu yinu mime kati jabanu mitido njia hakuwa makae darasa jao mito wa wasuya makati certes sheza leo yinu ngarendo tsena rejei harumale suala wiro relezo kabano abaha yerezo sociaux yinu wa Comores wanzao hawajo ka udefenda watu jodoko defende na wanze watsanze linu bangwe linu lisalirende hamengoni mwema bangwe mahu yahe Comores haukemziwa ningu jwarongolaban ye mumalingu rongoloban ye mgazi jangu rongoloban ye maurengu rongoloban donc ngabonongwe kao ngezi jobangwe ni hunu ngazi hukumlwao na yabwe zinji izo ngazi sababishao si wanahanyu hawe mafundi wa dini hawe maulama wa Comores hatu wandu warengensi hatu otaji wonsi pia ngwarongolao bana ebengeni mri asajrenda on public yabona juo kaheni zijohu jazimsabika abo sonsi pia ngatingoja bandambi lwazo abaha mkwenda ajan yanga sina wananyasi ikawa tazila za vi prive nonga wandu wa konfio wajabanu wamba yabora ngwe zilo prive rarangu ratu handza ikezi waswili zendo zijabanu ili hasibabu ndini zike msomo za hoa baki wati zirende harumema la hoya hao no haruma zenongo zindwa jina yaboko joambe zilo publiki za husiana tena zitushe dini ikao ishonde shendu zimasha shikao chinda shitsanganye mkomori handani dedini ebengeri jaharume siyasa nezo pia yabwenu wakatiri jonjari njaharuma fitna harume dini yabwe Comores tsambalia ebenge masuala manda yayo wana hamandasi yekari yawo no yasanga ajao ahe yazabira yabongi wajibu heni mrajebani atomtsangwa hai ebenge mimi holi hondele suala lini la hema nama ustadhi Fundi Djibril no wana adamu kaonga bwana zoni wa hahe na wasawa tswana zoni wa hambese wanza wende wumdra wajwanza wendo Hedji waja wandu banu watemwanyo kaya ngabo maliza hao wazitsa hao bazanongo izokwa wahadalwa kwa jendo msafara fundi ya exprimeyo sonti pieni mriabo ambami ni momu yankili walo hata sisi loa huwahe maharele wao haukabanu ustaarabu mbali sheakili ya mwanadamu yoyo mbali yedininu ya hatu Mwenyezi Mungu hajanio hunduniani ngabo wabo hikima ngabo wabo bahati wairenga shayoketu ziye yatu somedini kekatselwe zindwaji ebenge abo jarna suhimiani mikala wamba banuka demagogie na pedagogie izonongo mbili tofauti ye pedagogie ngondo wasomwe namna yahe ilmu lonio ya ushinda winusuru hata witie mwanadamu hetswani hemba ankli Mwenyezi Mungu ya mba shindeba ya ijue yani kemrwa jina na hiyo waha procedure zinji waha ilmu zinji zo soma buhari yabo waha metodologie de namna ya mtwala ararangu ne namna ushinda obehe message no wakati woibeha ne namna nzoka hoibeha bahata leva olonjia ili hindri hata buhamba dongozi nji hata wakati ukelera inunendo zamba nganzoni temna taliki nganzo la demana bahaze pozi bahaze recreation bahaze jau ila namna yotsotsaha heni mwanadamu ankli bozitso sawa heni mrabembe wa demagogie e demagogie yo falsafa ya usana ujua ankli ya he mwanadamu moyi yeo imrulo na ankli yoshinda ne mambaze nongozini azifahamu haukana ushindeli ni shideni mkadamize ankli ya heila ni hundezo mimi na nzao ni mkebo juu handongo fulani
wesa yongo ndo humbalia haru mataratibu za humtsengelea za humjohela hahe za uonaze feblesi zahe za ujwembe nduboko ngojo shinda umwatenye umnike hata umhunre zilatso joshindo zirambua uzibandaze hata zanongo izo pia zifanyishi izo ilmu panunyezi mgweni kalma ya janilo duniani longali existeyo donc mikala ozambaban ebenge haru mazanongo zijirozimu ganzonyi mafundi watu rango wa dini rango mafundi wa somaru mazo universite wa Comores no andupia rango waze wa hatu wa milanansi mweloka rango samlo yiho yabonga bo wajao nano watso huja tsukabo kwa tselewa haukaba no atasiro ngo haru mazerezo zinu shanga bo wabo ifaswa harishindo ramba ngabo wabo ne ankli kangwa zambao yala makalma ya mbao washindo ya maîtrise wajao de définition wajao namna yo zambate mruya elewe ngabo asingojo jawambe haila namna ya hawe ni mdunge ne temperama ngabo yambo hausiu yebane yamba hausiu ndungu ajo yelewa ebasa vola peni ngabo kojo yamba hausiu hakusudi heheli ya heza ngo heli zilio ngabo akao joko akatundu akati abidinambe ani heza ngo pia ebenge mitichana mbe mwananyasi Sedi Fundi Djibril Nyezi Mungu bahati na yoyo ketsoni kwa heni mndu wala yoyo kesinganiwa haunika bahati hamadabo yanika mze watu sambi bahati rambe komori yede mrikao harumwe mara isonti pede mru yabo bahati yabole we bahati inu jo kanga bwana nyuho banu mlo haruma zerezo ngabo hanvieyo ngabo watambi hao ngabo wajibi wao hamado wa komori ngabo wajibi wao nizore ndao ngabo watambi hao izo pia zo kama nadamu simambia ni heni kalma la jahu duniani ilonga le existeyo ngabo rohombi ngabo niyambi ngabo wivivu ngabo furaha ngabo jibiwa ngabo wanadamu au pia ze kalite hizo neze defo ngabo walonizo na hizo zozo kazitutsa hawandu ajina paske mikala wamba bansana uka ngwaja ilia wana wa Comores wasomuha kuu ngabo wasome psikoloji ngabo wasoma zenongo pia heni ndongo mndu yaso abo mndungu shindo hajua le fahamwe ngabo andikao wasomo ndongori kao mambani zino kangorongo na mndungo mangalio namna kao ujibu namna fanyo ze geste izo pia izo andu pia wasawasomo ngwaile wao benga mitijana befundukaya nganzao ye bahati Mwenyezi Mungu yahuba ne sharafa yahuba ajoka huka mengoni haunga umengoni mwana wa Comores wahunda ilmu watu laozifu bana abonga bo soma hakuha nawe wenda hule wanashe waho na wahu waho wadoba nuonawe shamgonda hube bahati hundunebi swara hufanya zenongo zila hata hubesha mashila hushindu hunjila hususan doana shatu na wazaza hatu wa udungu harumwezo fanyao ganzo zenongo zinu ye makalma ya tsidora ndanda ganzo zenongo zinu ya adabu neshewo zitende kabla hezo nongo pia haina mrikao ngwanza kedwamana zenongo za handani zahe yo hanza ya adabu itende ya adabu tsidotso kari kujada mdwa waha namna yorongwa kalme kao mruo no kaba nulinubone anudharau bahomu sizoni hunu oharme masuala uyamba oyani okaya we jopfanya jauba mru jauze malizao ani ujitekayo kaya ngawe heli fulani ngawe na entreprise ngawe jao rekazi jokonda za verifio lazunde kweli rekanga jokonda za verifio lazunde nawe sha haina mrikao ya ilmu ikanso etswani bahate namna kao rongo wa heni mru wa disiplini bamjos butina bokato wandu wafanya ze armarcio wafanya ze box wafanya jau wandu kawata we waheza usi uhoshinda waheusiu yoka hauziro haukendi zomengo ni mweze nongwe kao we usomo handani de swibra donc nganzao namne kao ndo wa jafole ha deja armale suala ukepose bofundi ureje idingoni harme makalma uya tozen suzinu baba nunga rudunga usonti pia ngabo sirlo huwa maharele wao kojambo baba haho kojamba zindwa jina ukepoze ye namna ujibuo utsidota tanya tena hauka abahe makalima wamba o makati ngotso hamba kalima botasi mitido koma mapesa wajamrubo jioni hamba haunika huruduhe hamba jawa agency fulani wende hula bafanya enquête ndio kaka bajenda yindu zanongo zopia sazi melange benge ngabo wandu wajoka hamba ukabalangwa usaidi yao haukawa udefende shanga nzo joka izongizo sawana zinda bomba balu kumanuka vano anteroa zali tsinda siri mwambiao ze kweli da walawe ndio mambo kangure ndondro ebenge minga manzo nje na message na mimi nsuka nsindo lindaze ndongo joka ujarma commentary zonga mina habitude di sati somo wa Comores wandu ngonga juwao kama mndu na sanaji vaccine haukami ndi mwana shop Abdallah Abdou Hassan na Abdallah hamba hata wazaze fikira hata wamamu nge haka ujabana yabo izo mimi ndonizo bana shamiti jabanu hawema ni hwambioka sana bae sujeni sangendo loin wanadamu wasangwa jitemwanyeyo waoti wandu ngabo wajibu waja wahamba ngabo wato wandu wasawamba wandu aho wao wasawamba ukema pesa anu wahunika yonko deni yababaha
lesu ala mshinzi yekidwamana handa nibo fundi kutsodo hawamba kweli ndrabo harendeka jarendami na mafoto simrendezema njamrenda vanunga nzosi wa komorire leoka ekangara nzori jeribwe mvaokaya heni mru jorenda zema yabwesa jorenda naizi tsamba yabonga saruma problem haukabo ngarendora adore ngamaji reho laho barini sinde helio karna ubone senkovu na singa se haruma nsinziro bwa komori mtsidu azo kabane mru tsazali bai vanunga siwenji yabwekedi ni tushewa yonde some haukabane mrukao tsanganya mrunkomori wa wandru ili ya handani dedini haukaizo maulida izodeze hendrongozo nsipia rifanyao yonde swala abo adhurize jamazila pia sitsonda ronana eshabili mashuhuri yabonda na ndwamila nansi yabwekaze nongo izo haswa sandedi na ukayonge ohunu ngiohula ngaritsanganywa ohunu rijorona ne maudu tseneka mgo abenze mbeboni yabole swala hilo ni wakati bajanza bande bwa buhemanya wadzubendrongo ashe karna kujauzi hanse heli ebengenga manzo ni mweleze ni banuka lesu ala lino ngebidiyo mriele wokaya ketsi sababu yoka boltu ngamjoja banunto mba hindu benga mjoka uhule komori pia shabo ngamine wajibu yokandudi ndoka wedi ngonindende nai no kazina ujoke heli yabo kelke suwa na abo ekisa hiyo tsiminyizi la njema banu mbabalu kumani ngutopare hatanga bandu wazionao banu mbabalu kumani be ajane portable inzori zinyesho akate universite ya bulwa uonde ya universite uhafanya mbano weka oriziono rangu 2016 ngande haji balaha wema zinu njema ya afanya pia karjajo jabari kauhe haukazi la njema afanya shara ngu harwa hitwa na kabati ndongo nzirwa mado mrutwaro ya twitia yabo hasa hatimsi donc kuminga manzo neleze manama Fundi Djibril na heni mrundao ka ritira menema na nyasi rimwandiza niretu no mimi tsihabanu ha masuala maili ngamino sikitifu wandongo njoka uzamba ngamina zinuni kwa swahe mana amanu wandu walondai ntsiandize mana nyasa niretu na mwambie zekweli bale swala la mana halima lila litiwino liminyondongo zinji litema na nyasi kabati banu benge ngabo atsojo hamba shaka batsi mrujo jibiwa rijo hanze ni wandi sondro yesendo na rambila neze kweti ebenge mimi tsijana befunduka tafadhal babanu ya mkomori hoti lo hanyanyiyo expression ya shikomori yotsi njema haku na tsukanga joda bakamri utso na marunda dotso nono ritike heliyo ze expression za shikomori zinu na zende wakati ziziyembabi ritijodo jandu zanerer fundinga ona zenjema wafana ngaona zenongo warenda shekeje sababishele obake wandundawe wanza wende wumdra na wanza wende hijazi wajewambo kaze malidi zoko likoli wende wanikiwa halafungo hotse na wamba wala jwanza jangabo ya jarenga mashulinga ani iyo ilo question lilo zero parce que banungarira mbu wao zenongo pia nganza wende wakensaba ha utsovu marangu ufikiri ubaleza ngo zinu hokweli wa hazo haukaba hazenongo banu zenongo sazila yanze wala wamnike mapesa na kibu hatuamba wayo kaya mapesa unikawawe kajenda agency na wewe huamba banu kawe kudokoma mapesa yenda agency ya agency yende yangaliwa wamba kakajaparo na mruhunu halafungo tsodo hamba na mwende mu agency atalotisha vokali yaho banu wala tsimru ya jidegizaro ngowe hamba imru kendo agency kawa harango jojo wambukango to mru yabotse na iloka fadziro haukabo kurende hando mwalimu shahundi ngoni tsena ngone so different yazile kaodo ukawa elimisha yabo fundi jistabilize jomkino kango harma pression jomkino c'est pas facile rangoma haulo nzotsi ngozungulia nezenongo zinupia yotsinongo nyangu la demana wakati munjira jamwambia na mdispatcheze fonctions zinu unike unyuho wananyuho mbabi iludo vuma mbabi haukayo oppression anye pression uyo yaho uyo ilo psychologique yo johandize mro anereur ko jambabo yakahenu sikunga nzofanya darasa izonongo wanzo uzito hanyanyao hotorongwara ngu yotsi nyangwe nusiku ilati hazinyangu na mpalon plus na hoja unje har mandongo amanda zinu wanzo zifanya ulo waweche wendo bwe jermitiha na manda hiyo ujaba haukadhibishi wandongo ikao ngabando alona sursu zilo fiable hezenongo zinu benge mimi ntsina uransi hoja ni hambie redresse zenongo zinu bo fundi hambaze nongweza kwelu tsaho wananyuho utsaho wazazaho baba nutsozila mrumdu hazilo badiri wandu wala mwasa mefemali kanga mshomana mshango amba pashi ataja Dubai hajayo tsahe ufanya zenongo zila hambanga restaurant ngomlindo na bala usaujokaro wa Dubai nge Kuwait nge udo mfanya zendini zila werera message wamba jao no c'est pas cohérent fundi banu wandu pia ngaridungwa au si simamcho jamba mimi bana mdungwa na banuza comportement zatu zinsena ngazi juje wao donc keno kirensula uja faransa ban uja hambanga we hunu ngawe pari ngondo Senegal mtsota mnatali kinuhonese na ongo joreje Ulaya omiswabo amba hujundu Dubai ngolo mabubu na shindini ngojo ja Ulaya wadzadzatu onjilwa hunu masalini repetition fundi ngujo
kujaparo jatana leo wakomorabo ndizandwa kansi vala kolifundande hajaula yaro na ngo joka kujanjaula bana abwezo bofundi nganzao ufanye jitihadi yotsindisa ueleo kabo zenongo izo zongizo nziro arumawe ngabane duna inu manada mutso ingutso kabo tasi bo joni mdukatsumona haubo tasi wabanga mnono bo joni huremwa tokunganzo usane nima mhotso message ya kweli ya lillahi ngojo na wenga mtoka ngojo yelewa benga ngojo ambazi aja benga ruyenga uja shaka batsi mrujo hanza utsujo hambaze kweli karna uja hulela sharabu haukema rabule ambokaya ulelo dabakali rongoza sileheli mima mhamboze kweli mima na nyuo mizuki waho maha iyo ila washaka haukafundo ho Shabani muadhini wende kuza wangu na minga mjokwa kati akausomesa adoko maguju na ngamjo Shabani ndro wode mu wangu shatsi mahaukaindi ni abunga mujobo funduka ye maha kariti sawa shanga bokahu ni kwa ilmu ya shiarabu jaboko bangu minga mene yangu ya shizungu heni mdu banatso bamba heni banate wundo hata ubalo le gari heni mdu ngene fanya hahi yabo andro au pia woste hilana wotukuzana benga misichano hambioka zenongoza sazi zunguli ya uzini zilono wana shwatu watemwanyeyo no wana nyasi watemwanyeyo ukema pesa hehi jazine umra hunikiwayo nusu ya hali mdu mzimango mwisho hambilo kabo shaula 3000 hambilo kabo shola 1500 zila pia la mapesa bien zima wandru hao wape wende harma agence kena ukiro andru ikao kwa jabehe mapeso agence kwa jarenga contact na agence wajipresente agence yonga nzo ustarabuyo ni manadamu ngwelewa haukai kaucho joni milaba na bahamba sipulani fundi njeni bosh tsione landa endapo ya hurumaji izonde kisharia donc utitodo sindiha utitodo anza ujidezangaje utitodo nda pretext leo wala wansaha mashulo andro kwa vumbula isimu banu pia nadamu asangwelewa benge efunde sijanu ambie minde mwananyuho ye ujoka uhanzanda siru hamba oze kweli watujoka hanzando wajo handizane reru wadamba balanga ware ngoma koti namba ngware ngo defense shejo ukaushia habaze kweli uende uhanzo hauka kwa kila nswanga zijohu buskile certain jotambiha shango jole ukabala kweli zanongo izozo kweli nono banu zanongo kazitiza privé haukaza nongo heliza haja wanruaka uhabilu abantu ngo habili wao en public ozanongo pia heliza haja banunga tunasuhina nao na insi question ya privé parce que si sido andulo bana mime kamhojo maudu nsi wa privé ngabo za privé sheza sazala yanze zilona namna ya ujibu yapona rijibu la neba na ukabano iti Fundi Djibril tsile utsawa wande mafundi majana matsanu waloba ndo elezi wao yabo leo maudu ngejoka fundi na wawi ofundi ke Musa Adam onyuma abwe fundi fulani na banutsa zinu kajakaza ajira fundi beshata rokarone mwananyasi fundi zaino akatulo mtihani hunu siso nsipianga sinema chama risari jabanu ngare habilo wa Comores minga mina shama shambo faina yabo maudu ngamjojo utombe shabo ke ngeoladhi mekazi jejanza nzeleziwa ilindenge laite ya baki elewe banu ngabonongwe kao izo karjajari kadhibishe shanongo za sazilo na wandu warungo ovana za bulo anketi ya hoye jibu ifori mjibu heli nurimambi na fundi weka tso parisi wa bahari na fundi okutso mdongo zeni satsu jibu bahari mima mpersoni siwe change shayo mjua mwera message njibu kadojana usiku zima fangu mimi parei yabo ngi wakatuka ori na munweze nongo zinu releze banu lisijerdo bala na mafiti banu ukayaka mtsona zenje mana seri yafanya abonga jwamba baba na moneze nje mambabalu kumani yafanya na balangu joko jamaa udari lisepwazo na rina suhiyani henu jo kwanza elewe na ingu jojo helewa nsujo ambashi ngora jofanya mwana nyasi banu singari tabi hao hakuwa ndu wenji walo harumwe machamatu yanu wandu azaza hatu na baneni shamashi jo tombe banu abwezi ndo ajizitombe donc kufundisa na welewe uke dunia rende hajajanza wandu pia ngwaona nao ye misitiri no pia ni mndungu soma banu ngujuo msitiri wa fulani no wa fulani kojo ambazi ndo ajina ebenge mimi tijanu hambie hewe zenongozi no azaze wala ngabonongoze ndo naye heliro no anasho atu aho banu eshemeza zenongozinu kamsana ronda solution wajoka hamba ukabanunga mjoli bajawa ngamjofanja abokartsulekeza haukasi singa sina wanomala honingarile lao risijaribe lila na kinamne ndo ajina banu bako ya jone mwana hafanya ndongo holikoli hauhende bonza hafanya ndongo haja ya mnike bambu shaye corrige ye sanctionne ye punise ye mana izorto jojo fanya ndini shamanzori do jarebila na kindapo yabo ikaizo izori fanya ho anomala honi ebengabo tsimbibora ebengabo tsi izoti mastanja bwana twabatsa wanu wanja shongo enusungu jo hifadhiwa jifumao wasarto jwango ndabi hafadhana kwa mucho hifadhi haukenda wezo ngazi jo hazila rone sawa ebenge kari jabanu narambilaneze kweli ukamkomori ekangwa mbaze kweli abo yo problem singabo ekangwa joji determine kabati kaburi waparobira bahanu waliona bari mrade ziwa ilolo haushashi shaho mbaze kweli forina suyane haukai ndedi ni ndezilo banu
yondongo nziro ngeri tsabazi ndongo zansabuho hao mapesendo anzende afa ndongo fulani sheka ndongo za husiana ne Hedji na wumdra isabikiane na fundi waka kamilia kazo aheli wa rado jamani wetemwanye mimi mtsiradi mima mjozirongoa kazi za prive ngizo za public au kazo so journalista fundi banu zije fundi wabili zije wararu ija wakati wa Komori pia waelewe si ngasina ndo ashatu bari banu ngasina nasho atu bari banu ngasina zazatu bari banu haba hatimbi kwatso lewa jusqu'à preuve de contraire ngabwaloma capable wa jomowe shayo yenge joka urenda pokwe ka hubirarma mama haburi jana kunako nataka burizima la mru ya yafa ukahadiziwa shaze kwele kazi ja maudu zotenda wakati zikabishele yanramba wala roho mwelewe mwanadamu ola benge mitshani na suye mwanama ndudini mndenge ni matemo nywa Komoruka hewe panuzeti haka zirondoleha zenongo zinunga zendona yundo usila mundo tushe wao tsibureni zundo nsi ya Komori tsibureni zundo mkomori heni mbaba hano aliyo unafikino unusuri kona ujwa hende helinu mrukana ujo kansiba nione mananya ajeba no akadhibishiwa u yarendwa naye hau yarendwa andini hau yatso wonelwa he haki yahe bahandwa daze no haubake wandu warenge indini no ebenge ngarizi treteo mimi ngamimengo mwandu wa jani zambe Komora kuchwalitengo ya bongo investigation ikao ngwa certifio hawandu wa joamba shatsuka bongo atsingo hamba jau shami mema na juhatsi wono wana mshahangu ya zamba ye moinagnassi wo inakibu ya donjile mapesa hamboke mapesa hayanika fundi hunungure jete harma ndongoza agence kao ngabwenda tawanja wa agence yo wa agence wamba kwa japaroni kwa mbandongo ya baba bo fundi ke rustabilize ke makini ufikiri urengemba wakati urepose utsija enfonce parce que zanongo wambo zila pia ngotso janfonce chaque jour kutsujira nde konti shango janfonce longa una entreprise Dubai longa una nyumba Dubai longa una hospital na banu ngamanzo nhambio kaya Google Maps woyi heni baba hanu liwarenga foto wakati na bezo ngutso hezi zate address banu mrati fanya ndongo banu andungo wazi le foto joli renga baba hanu hwimi yabo yengutso horendiko banu warenga le foto atazenongo pia ebenge kanga u pharmacie ngorengo mathalani ye tension yaho ambabala nga hospital bada bwandu ono kainu pharmacie ya Dubai mala fulani ri fulani kanga ondani ha holo tela udahon kufanya foto bala hamba ndongo badi bala yengutso jokora mbiokano uno address ni fulani mala fulani zanongo hizo bado wazaza hatura kwa tselewa raha kwa tuzijua yabo ngo haruma zero mima msomwambiani personnellement mimi ndriye himambaba hanubano arenge foto mamso joshinda ni juwe inandike inambi njatswambo ka Dubai ho conference au jau shamtsanza mwabenu ka tellement technologie yevolue harima sansikao kutina besoin do ambandabo mahala haukazo ntipi anga singo hubenua baba mwanadamu kana ujojeleza ko johambe kando ndio wafanya ankete wajo kano bale mdola kaja wakajau no ngabo ndabwekao zohambishia ngabo nongwekao wanadamu leo wana hatu wao mbriye tsoma banungwa mbonongwa tsingamba papa banungo tsamba ndabo ngoko tsudo siri parce que ngwali karno jwari balane dunia hiyo ebenge yabo ya no malezi na malezi nde heli hiyo sina ujo ukafundi ukaba ngasi amanga simafundi rijeba ndambezi jurwari mayensi rikadhibishe wale ndo nai halafu mimi wa miniketi shindi na tsokane mbabi ntintibo komi njatso tolyo nyongo shana kane minimum ya ushinda maude ni jokwanza nate nyeshana tenyazi ndwaji shatida zilani haramishao mabumba kibinadamu yomenji shake na ukirizano ngozi ke repetitif harumandongo nzima jana ukadhibishwa na mana fulani leo je jao wondo wananyu wazazaha wanashwao mwadunga na rumwe bwana inu maseda wandu ijelewe mkauhe wanyi zijire helinu yabo izondongo nziro ikao walo karibu na wakensi wazitwalera ngunge wa maswili wanyi wanaanya rekawa zazahe rekawa nashwahahe rekawa nzani wahe na mrengele swala mamba olinu mtwalerangu nge maswili mwende matsa solution mana mkubalukale ndongongilo na solution yatirongwe hakuwa rumwe sujet yinu na hunde solution izo njwamba fungi na heyambe darasa nsumu interdize mitsimdo shilani mu interdize shekangu heyo le suala linu na onena mnayotsa ha solution shayati janza ya jidefende parce que le suala ngabo ndongo zambishi hao zikomeleshe hao zitujo jazi pamwa hajuma unu babo fundi yabo bahi yabo enfitsamba lozioni kutina bantu boji récupérer déjà banu zonongo sangizo nziro hauke kurubi sange si hao donc unganzo haraka u stagne ufanye ndushambao usoveze meblo zode mbawa sianjo hambia sina ukamle njaja banu npoesheo yotiki kawaida ya hangu wakao ndarara ngumitishindu jibu ko jamba wandu ajina Ustad Djibril we manama unju wao si uhadisi si ujaonikana wasuya si ujofikiriana miti mtume we hai we mwanadamu amandasi ngono urengezina la daika hujikaza izo sinongo nyangu yabonganza hakika zenongo zinu
usane uzione tina ujoha bazo bavuni haujau c'est pas facile ya utsoparisa mata mimi c'est pas facile ya utsoniparisa shamso jokabanu numsomorambila no wabaki ilike shambo maudu ritijojardore jeze erorizinu ya baba hanga mumnikoni nyi wa Komori henu jono kabanu zenongongi zozo nikafikira nduwa nike ekanga mtsingozi hansi haya bo maudu ngaz joja zindwaji shayo ketu sababisho keka Djibril au Musa Adam au Bolta umru fulani haseda Komori abonga mtsojoja na faindongo zindwaji no c'est pas bon sina ujoja bana mdefande wana wa viole wao alafu madunde na trake wa harmanongo za viole yabo mfano ngonda donc abo zenongo zinu iforizi wanise so dezonongo na kanzani mabien na homboshran marahaba na utsaswa maheke tsokatsi njatekeleza kalima litokea hosoni mafundi ni mtsaiso amahekanga bonongo namba zatso ambishiha hosoni mwana ama wamdeni no mji wamdeni kanga boza hamba zatsu komelesheha wajao ni vurele kalima hilo mwana mshwa hatu ikaondo ya hundane shetendo leo wajao ikaye message no haiparisa asane afanyezi joka mwafaka naye no wandu pia ridefendeane na homba Mwenyezi Mungu jero na ni harma madazi ndwaji. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.